Myanmar Sipai Sarkar chuan nimin khan ramdang atanga anram tloa jinvei vak tur thlona tumtir chu COVID-19 Mipui leng chuan lamin June thatop thleng a khap chhun zoma Ministry of Transport and Communication point nimina top to tu ramdang atanga boruak atanga inkalpo na ti top chu po sei ani thu Jinhua News Agency chuan apuang ani Myanmar ma hian mi noi khat singli sang thum zanga somsari le pakhatin COVID-19 an kai to a mi sang thum zan hi som parukin an thi pui to ani Myanmar Sipai ho tu te chuan June thatop thleng chu nam Sipai tilaka an be pui thak an ti top ri to don ni in an puanga ram chung himna le sarkar in rel bolna dip dal tu anoma malak ngai awmani lo chuan Sipai zongjong be pui thak na chu rampuma ti top lai lok ani tur thu Sipai ho tu ten tu chuan siamani Heruam hanna an nei chan hi nam Sipai pol sang te ne na nationwide ceasefire agreement tu thlung an siam theina konga puitu ani an be sei ti an tu chuwa tang hian alangani February ni khata Sipai ten civil ro rel na an ne chuwa wanga Myanmar ma cheng ten hun khirtak an ton lai me khian an ma khua ngai tua wangin Mipui ten beng atanga poisa an lak chuan hema wangin tuna hian mi then khatin poisa kol tur an tla cham me ka thilman ato tul loi si ani Kodo News chuan poisa hlutna tlaniam me kara man mo taka ro rel na chel du wanga Aung San Suu Kyi te sarkar na ne chu tu Sipai te chu ram chung economy siam thanna konga malak na tura an chemuang thung le ti in an tar langa Sipai ten sarkar mi thlantlin atanga thuneina an ne chu nuwa boina chuaka mi zaria don lai nun na an chan pha to bokani Zoro chuan Myanmar Sipai ten tharum ne na an lak chin state ta Mindat khua chu chhanchhuah turin iwen angena iwen peng pahnia le kha an thonani zirtomni khan Zoro hian United Nations Permanent Forum on Indigenous Issue le United Nations Human Rights Commission ne na le kha thonin Mindat khua chhanchhuah tur hian an nge nani an le kha hi United Nations Special Reporter on Burma Human Rights Reporter of the Permanent Forum on Asia Pacific State le United Nations Special Envoy of the Secretary General on Myanmar nena a copy an pe bokani thotan nia Zoro in thu chuan siama Mindata Myanmar Sipai te chet na le Mipui to na chu mishing ni na chanvo in palju sakna rapthlak tak ani baka trual cho namte diklo taka ra be na ani awangin even nuaya peng pania hian lekha inang thonin mala turin an ngen ti antar langani Zoro hian Myanmar boina hi anram chung thil mai nia ngai thei ani lo ti chu angai dan alan reng ti po soin abi kinzo fa chin te torna hi a clear liam mai don lo an ti ani tarlan to thinangin Myanmar hian February ni khata Sipai ten Mipui ro rel na paithla a thunei na an chan hnuwa an mani du lo tu telaka rong takin an che ani Radio Free Asia na tarlan dan chuan Myanmar Sipai tan ma do tia an soite hian an Mindat khua le a che vela nambil helpol an ti tele nu nau te no dar tumin ral thuam thatak tak le helicopter nen an thok chuaka khomi tele helpol nen po na sataka inka pin me ni som parukhan Mindat khua hi an la ni Mindat khua hi Myanmar kho thanglam chin state ta kholian lo tak mi sing ni velom na ania India nena anin rina tang kilometer za emo chawa la a omani Kalay Township taji khua Military Council Sipai le PDF te nimin jing dar nga vel khan anin kapa Sipai lam pahni an thi thu hriatani nimin chhun lama po KCA Kalay Civil Army le Kalay PDF pol chuan Sipai te chu an kap lea tual chung mi pakhat chuan jing kara tangin anin kap tana veng lalina Sipai ho chu anoma khomi then khat chu an tlan chuaka kok tu lamin minglis nen thlapa an lo report awangin an tlan hlomani ti in a soi PDF pol jinga pakhat chuan nimin jing khan zirlai hroi tu hlui ko hlai thun le taji kholal ba ka atunu an mana tangin kan buai tana Sipai lam chu somruk vel an nia kho chunga silai an met puaka atir chuan Mipui ngai tuin kho chunga lu mai du lovin kan nga ka ma se khua an chua san tak lova chuan chundar som pani vela tangin kanin kap tanani ti in asoi thungani tun thlengin Sipai ho chu kho chunga an lein khua renga tual chung mi paruk vel chu an man to ti hriatani taji lama inkahna a chuata ka chuan
Kalimio lama po security ti khawin sipai duty an tam zual hlea kongpuya kalpo an tlem pha sot hle nia hriatani tachi khua hi kalimio khopel chia khua ni in nat chaung lama ani bokani nimin me ni somthum le pakhat sang ni somni pakhat jingdar khat borwel khan san state marlam kut khaing township lama sipai council sarkara number 123 infantry regiment ten mun an khuarna outpost mun thum chu Northern Alliance Trangrual Sipai AATNLA MNDAA ten Arwalin an beya Sipai firfiak lama trangin second in commanding officer le Sipai dang soman thata sompanga lain liam tuarin an tlan chiati thu donani nimin jingdar khata tanga darli thleng anin ka hnuwa sual Sipai te chuan an post an tlan san hloma hein beina hian mortar bomb mangin sual Sipai ten an kap le ta wangin tual chunga chen na in pahni chu achia mishing thi le hliam ero chu anom lo hlau thungani automatic rifle panga le pistol pakhat ba ka silai mu tam tham tak an tan chiat sanani Myanmar Military Council sarkar rinom taka Sipai tanglai officer ni phalo chin Sipai lumum kan ti ho hi anpu te thu pek zomin bula turo an tia piang thuoi takin akoi angilin an zoma athima war po thlovin an thokri me ma ti chungpo chuan du sakna andong chaw ma an ho tu te alal berin chiat noi somthum hlo an lak lain an ni Sipai lungum ero chiat noi khat le singai molek an hlo ani Sipai rifleman pakhat ni khat hlo hi Mizorama daily helper ni khat hlo zat lekani tanma do officer liante ro chu Sipai hovin andin company chi sang shareholder an ni hloma athente chu chief executive director ni na chel kopin Myanmaram chunga leichung le lei hnuai lama thil lai chhuah thil hlu chitin reng chu mani tana pumbilin an neya Sipai hian border trade thlengin thunei na chelin ram chunga thil thal chhuah tur le ram pona thil ron lu thlengin export le import lama an kuta aum vekani ram chunga sumdong lian le contractor lian tenen tangrualin development na zongjong deuh thowa anin rol boka Sipai lalte hian rui hlo thlenga sumdon na anin rol ti hriatani an Sipai te ro chu hlo kham khop po don tir lovin ethnic armed group chi sang an mani ne na inrem na sign ve du lo te laka Mipui an thlak ringa Sipai te chuan ram le Mipui te veng him tu ni lovin an pu te abatia an ko thin te tan an nun na thapin an thok mol mai ani Sipai officer lal tak fa te chu foreign ram changkang lama zirna sang jok zira an chuan lain an ni Sipai lumum fa te ro chu matric pass an lo mial point an zirtir chhunjom theilova Sipaya bok an tang le thinani Sipai te hlo atlem te reng nen Sipai officer te din life insurance company ya apung claim te in hlok na omwak lovin premium an thun tir trewa van doi thlak taka thina hial an to point an sumlak chua le hian aphusu meu lo thinani apoi berzok chu an pension inemo an lo thi palin reilo te chungbak an chen na Sipai in lua an phal lova an din munin leirem ara the ma chuan Sipai atanga an ban hnu hian an wak bai ta thinani Sipai chanchin soita ka chuan Myanmar Sipai te hi tatma do anin tia US Sipai te hi GL Joy an tia British Sipai te tomi tia an ko dua tang ani kan ti theyang Sipai zongjong zinga lalber chu Air Force Navy le Army ho tu berni in Senior General tia ko ani chu ni na chelmek tu swal Sipai ho tu ber chu minong hlai hi ania Senior General chuan Commander in Chief of Defence Service ti Sipai na hi achel bokani ata changdol tu hi Vice Senior General ania Sipai lalber dot tu Deputy Commander in Chief of Defence Service ni na achel bokani chumi te panhi kai shwen hnuaya chuan Sipai ho tu ber Army Navy Air Force thewa chuan Commander in Chief ni na chel pakhat theu general rank anom le ani khovel dang chan chin han ngai thlak chun jom leila North Korea Sipai te chuan Kim Jong Un thu pek bo suin anram mi pa pakhat chu ram chunga lak lu phal lo video CD dan kala ashal awangin an kap lum le ta dan bo chia pu li tia ko hian North Korea dan kala sarkar phal lo ashal awangin ramdana chuan van tlang ta na min hok sak le sarkar nial kal tua pu ania akuta tang hian CD rom le memory stick ba ka
South Korean movie le music video CD te anman sakti siatani One Sun Farming Management Commissioner Chief Engineer na lo chelto Mr. Lee chu achung te mulai ngein clear tu Mipui zanga chuang ma Sipai ten an kap hlum zui ta ni Lee an ka hlum zon hu hian anupui le fa te chu cargo truckin an phur pheya political prisoner kem lama an da phei hlom ti siatani bok daily NK na tarlan danin Lee family chunga Kim Jong Un che dan chu amutu Mipui ten mak an ti in an thin a thong tak zetani Ramchung report in atarlan danin Gangwon province anti-socialist dan be chana Lee chu ti hlum hasak ber ania Kim Jong Un ngeng chun zonga chea rin hlel Lee hi thu zo fia ani lai poin video te chu ashal ngei ti ain puanga ama lo dor tu te po thu nei tu ten an chui chui don ti an soi bokani COVID-19 lo pian chuadana hian thu virvel le in pu ming chiat tumna ngai theite phia rukna niom tak adana sato le atopa chuan Wuhan Institute of Virology an kok le China he shi lo in chan dan mak le hwai sar tak chungchanga thuthar ber hi kan oi emo oi lo emo mithiamin an zir le soi kwal dan vel hi angai nom shan pa ve shim shimania COVID-19 Chinese khopui pakhat Wuhana mu chua tangin kum khat le achan ve don lai alo ve le tareng mai en ana shik lo pian chua dan le khoenga aron tek chua nol dan hi zona chan lei theilo le thil mak alani cheu mai amai ro chu khovel hun sang sanga scientist te chuan he na shik lo chua dan nok chuat le chingchi ve tak mai le khovela thil mak lo thlen chan na rin tlak zong hian an ngai tuana a chol lova a chan na turan zonga anjira thil ni thei om te ni thei oma lang lo te thilin ka pa pui pui te an chuk tua khoma tuna an thil zir thar ber chu atir lamami boka khan thutluk na thar anron nei le ta chu an thu keu thluk chu Chinese scientist ten coronavirus hi Wuhan lab a siamani an siam dan po he virus ni phung le zeizia herdang lama bak atanga ron piang chu kanga lan tir an tumti The Daily Mail London atanga chanchin bu chuan a report ani British professor Angus Douglas chuan Norwegian scientist Dr. Berger Sorensen te chuan hemi chungchang hi afin fiana bul China a an nei thu nikumatang khan an jiak toa ma se an thu le hlami thiam tele major medical journal ten anuk sak lovin bara an khon meu lo thina UK ni tin chanchin bu hian a soizel dan chuan Douglas le Sorensen te hian COVID-19 sample an zir chian na le vaccine siam chu an tumna chik le zuala virus an zir na lama thil dang lambik chin chiana unique fingerprint an mu chua thu azia kani Scientist te hian an soidan chuan virus a fingerprint mu theya om chuan a hwai sar tur zonga lep a khoidang lamani thu an soi hemi chungchang an report phek som ni le pahnia thui hi Scientific Journal Quarterly Review of Biophysics Discovery a chu aniang Douglas le Sorensen te thok dun in he zirbing na thu hi an thok duna heta hian Chinese scientist te le American University te chu coronavirus siam chua theina thil chul a bol hlote siam howa an puani scientist pani te hian an soilan telbok chu Chinese scientist zinga mi an thil siam chua thiam midang hnena an thil siam thiam na hriat tir ve du te chuan chu tiang thil chu an ti theilova mu theilovin an bopil makani Daxley si Londona omni in oncology professor ania HIV vaccine siam tuma na sataka abeina midang hriat a tho phana ni Sorensen hi virologist ani thunga pharmaceutical company Immunora chairman ania an company hian coronavirus vaccine BioVac 19 an siam chuak to bokani heti meklai hian US President Joe Biden chuan US intelligence hote chu COVID-19 chuana bul an chuina konga thu top siam thoi tur le an chakna le an chuidan po alet ni danga ti phung tur le an thil mu chua chu ni som ko chunga a hnena hril turin atia amairo chu hetiang thil hi China state media chuan an hnol fitla thak thunga COVID-19 lo chuadan hi US intelligence agency te thuvordar phia rukna ni ti thu antar lang thunga ni tunhai loka khan former New York Times science journalist Nicholas Wade chuan thujiak pakhat Bulletin of the Atomic Scientists a achua heta hian aziadan chuan fin fia na neya anin soi lep atanga virus pu chuak aya chiang jok nia an soi chu ron hialin
hen na shik hi ama ron piang chuak ani ati ve thung ani New York chanchin bular The Wall Street Journal a thuziak pakhatin a soidan chuan he virus Wuhan Institute a zirbing tu pathum te chu November sang ni le som pakwa khan andam lo nge ya hospital a poda lu an ni thu azia kani hemi thu zia ani ma hian Australia ram ni tin chanchin bu chuan Chinese scientist te hian bioweapon siam chua dan an ngai tuan sat thu le chu in do pui pathum na alo thlen poa man thei turin an suang tuan sat thu alo ziak to boka World Health Organization Director General Tedros Adhanom Point kumin Mars thla a hemi an zir chian na international team te Wuhan tlowa an zin na an report phum fe omlo le mor bok mu mal omlo chuan COVID-19 chungchanga thil riat chian a har sat thu a soi bokani COVID-19 lo chua dana hian atira tangin inpu na awma boruak atang chonga hlea President Trump a hemi chungchanga hian ain tho saku ku ka China virus ti te in asoya Joe Biden president a aron tlinga thom anei mai lo wangin boruak a dai hle ma se USian hemi chungchanga hian engemaw tak riat anei anima na President Biden a aron pong le ta a mana tho fuk na pa na bok tho aron fuk tirin thon thunga ya bokwa lut lein COVID-19 chu China in Wuhan lep atanga asiam ani dan thu top siam turin awi sathiam rual te chu a hril le ta cher mai China la alo diaw lo na samai sia an pu na chang le tin tongkam siam tak takin an beji ve ngal zat zela COVID-19 lo chua dan mak buar chuar le chingchivet tak hi khovel hian hriat chua hun nei tak mo kho thang le kho chak palian in room thai ton vel dan hi angai nom ve shima heng thuleng vel hi lockdown tum toina tan po oila oi su la a thave thawania